Pozdrav ljudi, pokazat ću vam razvoj svog projekta od početka pa do danas. Prije 3 tjedna započeo sam projekt, radio sam na njemu nekad više, nekad manje, otprilike par sati dnevno, to kako mi se dalo. Pa pogledajte stanje u počecima. Iako u projektu postoje osnovne skripte koje pokreću sve objekte, to se trenutno ne vidi. Projekt je simulacija razvoja naselja. Ovi objekti u različitim bojama su različita naselja. Svaka boja označava po jedno naselje. Ona se stvaraju na random pozicijama, a na početku igre možemo birati s koliko naselja želimo započeti igru. Svako naselje započinje sa town centrom, gradilištem i radnikom. Town center, odnosno TC, je građevina sa zastavom. Svi objekti vezani uz ovo naselje nastaju oko TC-a. Isto tako TC služi kao skladište za spremanje materijala. Ovdje vidimo radnika, on je kapsula u boji naselja i on izvršava naredbe koje mu računalo ili njegovo naselje zadaje. Gradilište je ovo prazno polje u boji igrača. Radnik treba donijeti materijale na gradilište kako bi se građevina izgradila. Uzima materijale iz TC-a i odnosi ih na gradilište. Kada radnik izgradi jednu građevinu, računalo mu zadaje odmah drugu građevinu za gradnju. Dodavanjem novih elemenata, materijala i građevina povećava se opseg razvoja u selu. Cilj projekta je razviti što veću nepredvidivost razvoja naselja. Ovo je drugi dio. Radnici sada rade za razliku od prošlog dijela u kojemu nisu radile naredbe. Vidimo da su drva generirana posvuda. Napravio sam malu minimapu da se vidi tko gdje šta radi. Radnici grade kuće, kao što vidite ekipa ima posla. Trenutno jedina opcija za gradnju je kuća. Kada sagrade novu kuću, novi radnik može nastati, što znači da broj radnika ovisi o broju kuća. Uz to svaka kuća generira 10 golda u intervalu od otprilike 10 sekundi. No tu matematiku igre još treba doraditi. Dobili su novo gradilište čim su dovršili izgradnju starog. Kada u TC-u zafali materijala za izgradnju, oni idu tražiti taj materijal u prirodi i vidimo kako se sve razvija. Radnici još nemaju ugrađene collisione, prolaze kroz sve objekte kao duhovi, isto tako im fali pathfinding algoritam, ali ovo je samo isprobavanje, vjerojatno ću to ugraditi u budućnosti. Kako bi se kuća sagradila, potrebno je da radnik donese 5 drveta na gradilište, a onda vidimo ovaj placeholder animaciju izgradnje kuće. Znači svi radnici dobiju nalog da donesu drvo na gradilište i svi počnu nositi drva na to određeno gradilište. Oni mogu nositi samo 2 materijala kod sebe, tako da će 3 radnika biti zaposlena noseći materijale za jednu kuću, pošto ona treba 5 drveta. Ovdje vidimo da ih više nosi materijale. Svi ovi koji nose višak materijala moraju vratiti taj višak u TC. To ih malo naljuti. I tako vidimo da još uvijek udaljenost od resursa utječe na to koliko će biti razvijen neodređen igrač. Tipa, recimo tamno zeleni, najbliže drvo mu je ovo tu i ovo mu je najkraći put do resursa. Neki idu i ovdje po drvo, zašto? Zato što
ako sagrade ovu kuću ili ovu, bliže im je doći do ovog gore drveta nego do ovog tu i onda kad uberu drvo vrate u Town Square. Nadalje, Orange je tu u najboljoj poziciji jer mu je najbliže drvo. Da, trenutno primjećujete sigurno da drva ne troše resurse. Evo nas i u trećem dijelu, napravljeno je jako puno toga, vidimo da Worker i dalje radi. Napravio sam ovaj inspektor koji pokazuje što selektirani objekt ima na sebi, on prikazuje broj materijala koje radnik nosi ili koje kuća ima. Radnici sada puno bolje rade, ne trče svi skupa raditi istu stvar pa vraćaju višak, nego drugi radnik prepoznaje kada ostali nose dovoljan broj resursa na gradilište, pa on krene raditi drugi posao. To je glavni update u ovom dijelu videa. Zbog toga naselja naprave odmah 3 gradilišta na početku, pa onda dalje dobivaju daljnje zadatke, tako da se radnici sami rasporede što će raditi. Prva poslovna građevina koja se izgradi je mlin. On se gradi nakon prve 3 kuće što izgrade radnici. Uz mlin još postoji pilana i mining camp za rudare. Evo, mlin se sagradio i jedan od radnika se ide zaposliti kao farmer. Kada se radnik zaposli kao farmer, on dobije ovu žutu kapicu. U to vrijeme naselje zadaje nove 3 kuće za sagraditi. Farmeri ne slušaju sve naredbe koje naselje zadaje, nego on dobiva specijalne naredbe vezane samo uz njegov posao. On sadi žito, skuplja ga i nosi u tisi. Da, time skuplja hranu za naselje, ali hrana još nije spojena u neku veću funkciju od toga. Evo, naselje radi pilanu, vidimo da treba još 3 vuda staviti u gradilište i evo, napravili su pilanu. Ovaj se ide zaposliti u pilanu, traži najbliže drvo i skuplja materijal. Znači, postoje radnici sa poslom i radnici bez posla. Radnici sa poslom dobivaju specifične naloge vezane uz posao, a radnici bez posla rade sve što trenutno naselju treba. Od građenja građevina do skupljanja drveta. Napravili su i mining camp za kamenolom i radnici se zapošljavaju kao rudari. Rudar napravi rudnik i donosi kamen u TC. Trenutni razvoj naselja je po skripti, to nije AI, to je samo zadana lista točaka koje se obavljaju. Evo, nakon uvodnog dijela krećemo u ovaj jedan vrlo interesantan dio, a to je gdje ćemo napraviti i gledati kako se razvija 13 različitih. Možemo staviti, ajmo probati 15, koliko će to utjecati na razvoj, na performanse. I idemo stisnuti play. Znači 15 sela je napravljeno, 15 naselja, vidite kako to izgleda. I ono što možemo vidjeti, znači šta utječe na brzinu razvoja.
Na brzinu razvoja utječe prvo blizina resursa, recimo ovo tu je jako optimalno, ovo tu je isto dobro, mislim da će ovaj svjetlo-zeleni po mojim procjenama biti dosta dobar. Oho, imamo dva svjetlo-zelena. To znači da nemam toliko boja koliko sam stavio, dobro. Imamo i dva tamno plava, dobro, nema veze. Ono što utječe, znači blizina resursa, evo recimo i ovaj pink, drugi pink, isto tako je blizu resursu. Ovo, ajmo reći, na ovoj mapi što sam sve vidio, ovo je isto tako dobro. Ali, druga stvar koja utječe na sve to je koliko blizu su nastale ove građevine u odnosu na početnu poziciju. Recimo da je narančastom vidimo da je ovdje nastala jedna kuća. Ta kuća ga je jako usporila u razvoju. Ova kuća mu je odlično nastala i ova je ok nastala. Ono što vidimo, ovaj tu svjetlo-zeleni ima jako blizu građevine koje su mu nastale i jako blizu mu je resurs. Ovaj rozi, sad tu je konflikt između ovog rozog i ovog rozog, ne znam koje su čije kuće. Pretpostavljam da su od ovog rozog ove dvije, ne, ova i rekao bi ove dvije jer je to već, evo vidite kako, evo gledajte gdje se njemu napravio nove kuće, jako daleko. Ali on je tu blizu i on je prvi koji ima mlin. Čak evo, ovaj ima mlin, ovaj radi mlin. Rozi je za sada, jel ovaj svjetlo-zeleni napravio mlin? Evo, on tek sad radi mlin. Znači da je svjetlo-zeleni ipak sporiji od rozog. Rozom je tu jako blizu drvo, pa je odmah čupotovan. Jel ima neko ovaj zaostaliji? Evo, on još uvijek radi treću kuću. Ili ne? Ne, nije. Mlin radi. Ops. Treća kuća mu je ovdje, evo. Drva su mu daleko. Kuća mu je daleko. Ta je baš u nepovoljnoj opciji. Dok ostali, evo, stvar je u tome što si svi kradu međusobno, znači, evo, vidimo narančasti, kradu si resurse. Narančasti, ovdje mu je mlin, ali njegov radnik nije napravio njegovo polje, nego on krade od crvenog polja. Trenutno se ne troše polja, pa nije problem. Evo nas u još jednom dijelu ovog update videa. Sada ću vam pokazati što je novo. Ovako, stavio sam na 5 playera. Kao što vidite, prvo promijenjeni su modeli. Kao drugo, ako ste vidjeli, drva rastu. Hoće li biti dovoljno drva? I kao treće, drva se mogu rušiti. Tako da će sada ovih 9 playera vjerojatno imati jako puno problema. Sa drvima naravno. Jer sva su drva ovdje, možda će biti dovoljno. Jedan od njih mora napraviti onaj lumber camp. I onda će moći stvarati drva. A svi će moći im ukrast naravno. No za početak idemo vidjeti ko se kako razvija. Ovako. Kao što vidimo, tu su playeri su namješteni, animacije hoda postoje. Postoji spavanje, to je 4. stvar koju sam vam napravio u zadnje vrijeme.
Malo treba poboljšati taj efekt. Nadalje, što imamo dalje? Jako puno toga je onih malih fiksova, nevidljivih fiksova napravljeno. Eventualno neki vidljivi fiks je u ponašanju samih radnika. Gdje on uopće ide ovdje? On bere. Evo ga tu. Koji je to? Player 2, House Player 2, ID 20, onda ovaj tu je Player 2, znači ovo je od plavog. Moram to nekako isto napraviti da se vidi koji je čiji igrač, odnosno worker, radnik. Koliko ovome još fali? 4 od 5 ima. Evo i ovaj nosi još jedan resurs u tu kuću i onda će ovaj drugi rasporediti, znači jedan je ostavio tu, drugi raspoređuje, da li raspoređuje ovdje? O ne, on je prošao ravno. Šta je on napravio? Aha, ide spavat. Aha. Potrošio je energiju, ovo je njegova kućica i ide spavat u nju, nisam uopće skužio što radi, rekao. Ovo je drugi plavi lik. Player 7, player 6, to je drugi plavi lik, on gradi ovu kuću i ovaj se probudio pa je stavio drvo u ovu kuću, u ovo gradilište. Trenutno gledamo samo plavog, ne znam šta je ovo. Aha, ovi svi su išli krast ovome. Ljubičast je zapravo prvi napravio polje, pa su mu svi išli krast polje. Dobro. Sad su si već rasporedili. On je prvi napravio polje, dok se ovima žito podizalo, oni su išli krast svi žito. Dalje, evo plavi je napravio zadnju kućicu, sad treba napraviti onaj lumber camp, lumber mill, sawmill, kako već god se zove, u biti drvo. Da, polako nestaje drveća, ali on će napraviti. Zašto je bitno da on napravi prvi? Zato ali nisam testirao još koliko će drveća pograbiti oni svi zajedno. Stavio sam ih jako puno, a jako je malo drveća na mapi. Ono što želim, ako on napravi prvi lumber camp, onda će on saditi drva. I evo koji će postati tu. Evo ovaj tu je. Plavi, on ima sjekiru, znači da je on uzeo posao drvosječe. I sad evo ovaj posadio drvo, znači svjetlo zeleni ima sawmill, evo tamno zeleni ima sawmill i plavi ima sawmill. Koji je ovo? Player 6. Koji je Player 6? Evo, player 6 je crveni. Šta player 6 crveni radi? Sawmill. Aha, i sad će svi krasti si međusobno zapravo ove resurse. Crveni, svjetlo zeleni i zeleni su jako blizu tu. Ovo drvo će jako brzo past. Eventualno ovo je crveni. Da vidimo li će ovdje biti greška. Će bit će greška. Drvo je propalo, a on je išao nositi. Dobro. Ok, dalje. Sad su oni stavili, evo kao što vidimo, dosta dobro to ide.